meda kwa yemwe palege meda kwa yemwo nipenyi maya emwa beyi maye nipenyi maya emwa beyi maye palege meda kwa yemwo Vyrus show just Nana wa ya tira wa Nana wa Nana wa pie kakra Nana wa ya le ana tie ne ya o ye adwuma ma na asenya no kasa o ye so mu o we so mu bo kwase anyo na diska no la me ho fam yo o ho fa o de na be fa si o boda o hene no o na afre no hene se ba tu no ase ya so na bi de no kasa o ko fa wa why so why o ko titi aduro wa ya the ko ti aduro skana wa je no ba fia ba ndo nyame so boy be tu na ni ko so se ne de a kire no so no ahwe na ni okoya bi okoti okoya bi e na ko ya bi kwasia anyi nso na da ho ya bi nso na da ho ya bi ete do nso ni kwasia asem ko na che na odi se be twa 2000 ade a ya mai se ni pale ko ni eboye ni ma asese kakai e be jim nsam ba de wi a wo sini mi kasa se nyem na me she the study na kana hu je o ya na da so wa da so go ni do a one so scan na mi bisa one so scan ana so scan me ko fie sikable podam ka se be du be di agro won ba bi e fa so emi na nya 2000 ana sike fa na gotem twunhuni mu nwina ha de wase abo afa manenkla ka bibi kire ne se ya ba ha mati ye twa am wanting about ye long guy fo ye long guy ye kum ni papa unya ba kana di me fun amane won botom oba na o ka bibi kire wa mo fresi wo fon so ye be ansa na o fun oba mu ye kwa fresi si asaba na ka che ye kwa oba ye be sabe jo se wo kwa na do ya bet ya kwa ko bla me se wani la wan malumbo na se mi ba ye di ama wono Nana, omoko. Je, o bizazo omoko. Leti, de ko suna na ota. Mi tachi ya. Minim se wa pie kura. Boys ni wa do. Nana, ade. Boys ni wa. Omo ya wa. Ibu woni na presa, me ni we de me. Wo kura mo man yo se ne me de omu nya me nka. Je, o me ma o se do mu nya ka yi do. Omu nya wa. Ntina nti de ko suna wo ta na no mu jojo bisa. Na se de aye de sa na wo se ba. Na se wo ye sa na e wo ya ye problem. Kobla sasa ya de ntina me because wa kula na so bia be yire mu ha wo te wo hwe enu ntina wo ho no bibi ho no ma ye san look sharp enu ntina wo sua adwuma no na aka sasa bi se ne ye adura na enya bibia na ye de aduro kan ade bi wo ho no mo a e wo se nipa adwene na anya adwuma nipa bia ne bre apra no mpa wa mpa forget be na me kwa na mpesi bi so ase we ade ya kosu wa hayi we kan wa makoma pinsia we na baba wajini sika wanya ade ama no we na baba wajini sika wanya hwe ama no na me pese me biso ase it wan kasa wa bia na se scam me scam ne de mi hunu se wo scam bro bi dia ma ben na sasa mo so ti ase se sabi ahaban no se ni nyina na yete dia baba ya dura anka be se wo nwire ade bi ho no nipa wo nyansa mo se o ti ase se ade ne mfa ya ase mu akole ya wo se me nya ho adwuma mani me check again na ho fe automatically no get na ho fe na bro wo ho fe so bebre wanya o spec ana za wo jiska ede enu nti no wujimi na aje udan sa na wo sa akora no se woni mi se wo mbin am patro mi sua duma o woni se wo mbin am am ko Komfo abase na mi ko sua duma o enya mi no mu nyina na wie su aba Jesus ana wo ko Komfo ka Jesus je Ewura we dey fache me say me gina in the middle of the road enya one Bridget Adoma mi faso yemia man nyon I said you ma show no ma yemo show mo won say you hu me don't worry me di wachi me di wonte in fact my monitor wo be 2-3 times kra baby a wuti nyina me pese me body bebre na matekwan isu because me hu say ha na uta be twam and am say there be na me ntehe ya eden a me nya me say me hu say wo free ho ba me de ababa bebe gina na we a nice girl akoma to ye na hwe ho ye wate me am gina ha me ye Komfo me say yo hene na enipa bi peso mo hawo ai na dem me mayi nipa dem sa ne tie nipa mama bia wo ho ahi na sabi buru sabi nya do wiase mpanyimfo se domo ni sande oso ntakrache ukura ni monyam a
na enipa e found what time for no reason eno na esi wa kwan nanso no me no ahia yi wo be hunu se wo hia unyame meboa wate meba sabi eburu sabi anya ado me ne efrem me di am no me ni sika ade ache so sika we na ye bondo me di ne nra ade ache so a enhyehyɛ na nanom de ama me ni so me ni je mintimi ni se sika we me ni sika ade ache so sika ade ache so ma me enyinya we enyinya ma me wo betimi ade ba me de mintimi ni fa sika we na de opedi afato na emom no bibi a kyerɛ wo so na bibi ehia wa ma me nyo na me fa me number ma bibi a kyerɛ wo so a frɛ me meboa wo me no be nante kama wate enya basabasa wate se o ni obi wo ho ana we are sure wow kuma to ye me hwe o kama wate oh haya bonti on se mintimi no nya bibia wo kwa wate nipa be mi wodini na sabi mi dibre so mintimi to de tena kai fa na me hwe ne ma yeah jawa jo me ni sika de kai yeah etino data na mi wi ameba na ye problem beja do sweet no enike let's go for mami bema holy bema how are wa oh dabi shemani ni ye woni me ko dabi manya unso ni me dabi no unso do ni me so wo de ka holy wenye he baby I want yen kasa tini kasa wo ye dede wana do ba kuma sa ba yon sa yen kasa wani ti da man ye kasa wo na ka bibi de mo ye no munim se mu gum hwani mu ase da mu hwani ase wo kwanche me ponche o wo de ka sika we dabi wo ade am ye no girl kwa ye check girl no ye sika na wo ti wo sam ye konfo wo ni se do free wo sam ye konfo kan konfo so na ye de konfo se say bema Jefuni. La, yes. Papa we Pablo can't tell me nya. Come here from go when and a problem ka kresi en kwa ni village na ba and a ba wo Komfo se boa me asamo ya to me wo ye dede wo ha de wa me duty be bo wo ni mo Komfo we yes I was are no nya ye nada woni me hene o ka be ka ba ya we abaya the sentinel of the army me can problem ba e na me yes e wunya nya de mo am eni ti ona ne girl ni date ha na mo so fo bia na ni Christ da no bo mpa je ma ne matete ne nso a etimu wo se woni skanti wo se woni no masa ha juma wo de woni woni se woni no de mo ye ne wo se mu kuma ni ma wa ya de baby esi ahoroso baby forget na me bo what forget and I guess mommy when hear me atade wo na no wo di no David akwasase we ya mudi no
na akɔfa problem bebrebe di abagana Bra. Komfo no chisa nkɔsa se mo bi no di a na sa Komfo no che penso nye nie We say na we say na come so anim. Na ye tra say we mo na say akonfo adwuma no we mo na ba akonfo ni anim onyam no. Yes, Komfo no che penso na pizza ho ana na pizza ho na de no na SD mo ho Osa katatas wo wajimi papa atadu ade ba no bia na mesi fam wona hwe fam wa ade wona chere akom wona chere akom ose mesi atadu no de bo pro no dia wuro what you say me de photo me timi jam me boy aba be 2000 wa dabi acha e 40 million awo unso de ne 3000 Mislemo na me be shopping akomo hwan nana wana kire wa phone sina haya ni sa okwo ni na Who can be on? motia na phone ni se motia fa ana we se na phone e fa na kwa onena shaki ona mo ba se ene mu nyina ye da ene ye di mu nyina da ko ya ma me boy ni mi ene me di mu me ko ni na madam fuini Dr. Lucky anya Dr. Lucky minua mete won ka che asɛm wa beto me ɛde na abeto wo na me wa kwantuo ne matena awom na ma ye adwuma ba beto ase ama ne sika se ento asase ma me ba ya me ne me yire ne me ma ba bi ade eti ya me frakada ye de di me oh Dr. Lucky ɛho hia sɛ wo de wasɛm be kokɔto de nanso no me de mafutuo kakam de be ma ne sɛ pe baabi a wo de wo yire ne wo ma ene wo de wo tiri beto ansa na wo de wasɛm no akokɔt ɛno nti di machi na me fa nkɔ Golden Cherry Real Estate for ho no ma baabi no ma fa wo tiri nto na wo wi a wo de wasɛm no akokɔt sɛ wo sika nsumpa kakra na wo ho no wo begye no ma baabi ama de itura to say ayere Hello. Welcome to Golden Cherry Real Estate. With Golden Cherry Real Estate, quality is our hallmark. Home is where love resides. Memories are created. Friends always belong, and laughter never ends. Here, our services are affordable, and we make sure we put smiles on the faces of our customers. Let me introduce you to our general manager. Dem secretary ne kan ye no eno ano no mama ntinka me di da be nka mo be start ya mama eno an se wo be sensan wo san ya enne kra no ye betinya hyase mama sensan ya adwuma bi mama sensan it is mo be hyase asini danama no o kira nko a ye betinya hyase ya me shira Golden Cherry Real Estate die how ye how mo dadwen ye dadwen baby mo beda enso ye how sani e kan ye no ye di ye bohye so Golden Cherry ada romantic ene me da na ma da abusuafo so wa asase anase wo fie na opese oton ana opese otobie se wo ajapade na opese ye manage edema wo se opese o fix CCTV camera ebo fie anase ope baby ade utirato anase wo wa control na obeje wa home se ope 6 months 3 months 2 months 1 month pomodia efe woni kire Golden Cherry Real Estate sa open your office no akira kwan a ye wo amahia tobut no enchen wa anase tetegu police station no enchen ho na sabia buru sabia nyado sa ohwehwe sa niam we anaya offices yi na se aye woni so nwonwona se kanti madam ne kwantara ira na unhuna fra your telephone number na egu screen no na ehwehwe ye kira kwan Golden Cherry Real Estate
no stress,